Salom jamoat. Siz o'zingizning qayda ekanligingizni bilasiz. Men hozirgi vaqtda Qondirko'l yonida o'tiraman. Qondirko'l mana bunda mening o'ng yog'imda. Ham tub problema mening yorindan ish borib yetargasini bilmayman, anglamayman haliga. Ya'ni masalan, men har telefondan ko'rsatam. Men hozir mana bunda o'tiraman. Bunda maxsus bir yo'lning kengaygan yeri. Endi mana shunday tubali o'tirg'ichlar da bor. Men mana bu turdan kirmoqchiyim, lekin mana bunda yo'l qirg'inda kirita tura, mendan burilib tushib ketib bo'lmaydi. Shunga ko'ra olg'a toba bordimda, borildim keriga. Hamda kelib to'xtadim hali men. Endi bunda xaritaga qarasang, shulay underground yo'llari bor kebek, lekin alarni da shik bilan tutib olganlar ham birinchilikda kirirlik tugul. Biluvimcha Qondirko'l nender bir ahamiyatga ega. Hammani saqlaylar. Shunga ko'ra keldim ketdi yerdan birinchilikda kira olmaylar. Bunda maxsus rasmiy o'rinlari qaralgan plyajlar bor. Hammanda da hatto to'lab kiritalar, shlagbaumlar aşağı. Lekin men vaqt to'laysi kelmay, shunga ko'ra shipirtinglar birar qo'yan kirasi. Jamoat mumkinliklar. Mana bunda Qondirko'l degan ovul bor ayman. Yoki mana shunda kelib to'xtaysan. Lekin bunda qarasang, yor bo'yi to'la kishilarning boqshalari bunda. Ya'ni yor bo'yina borib yetib bo'lmayacak. Mana problema narsada. Ikkinchi variant, qoidadir mana bu teralarda, mana plyajlar degan, Berezka degan, mana bunda endi to'lab kiritalar. Manglovimcha, shlagbaum osha. Bunda kirga bo'ladi yoki Qondirko'l degan ovul yonida, mana bunda kirib ketasing o'rmon ishini. Ham borib yetasing mana bunda plyaj degan. Balki anda shlagbaum yo'qdir, lekin shlagbaum bo'lmasa-da, yo'llarining nashardir deb o'ylayman men. Har begrakda yoz kuni odatda suv kirib to'ladi, yurirlik bo'lmay. Ham uchinchi variant, nechikda bo'lsa, qoyada bo'lsa mashinani qoldirib, yor bo'yina tushib, bularni ko'rib, videolar, fotolar yasab, yonidan mashina yoniga qaytib. Lekin mening tilagim mashina bilan yor bo'yina tushib, shunda qo'naqlab edi, shunda qo'nu edi. Har ingilikligida burilamiz, mana bunda tutashni kesib, g'ay qarshida hech cheksiz ham Qondirko'l degan ovulda birinchi o'rin topib qarayapmiz. Yo'li normallar bor. Botmagan, hatto toshli-da. Mashina o'tarlik. Nishaqli borir, bunda xaritaga qarasang, kira-kira-kiradi. Hatto yorga borib yetaymish xaritaga ishonsang. Mashina tekadi o'ljamaydi, shunga ko'ra traktordan yiroq borasa bo'lar deb o'ylayman. Ham plan bo'yicha mening ortdan ko'rib, eshitib, bilib, kontrolyorlar kelib yetarga tegish. Shtraf shapargami shunda 250 so'm olirgami? Ansonda tekshirasi bo'laydi. Kelib yetdim men bunda. Lekin birgina problema bor. Bu problema mana hatto ikov kishilar teganda osta, mag'ayn baliqchilardir. Ikkinchi problema yorining o'zine xatli tushib yetib bo'lmaydi. Men esa bu kishilar bunda tun qo'nmaydi. Bir shegim yo'q. Qo'nsam men bunda o'zimgina qo'nam. Mashinada kerak bo'lsa, mana bundan da kirib ketar endi, lekin toshlar yeganlar. Lamborghini bo'lsa, shuni ostidan g'ana qarayim. Asta. Развернитесь. Kelib yetdim endi men. Qo'ynarga yaramay, 200 metr. Teganda bunda 200 metrdan so'ng normalniy yaray. Qondirko'l zona заповедного режима degan zona zaповедida. Nesa tayilgan? Aytganimcha baliq tutayla, bir narsa sharga yaramay, tuzirga yaramay, uchoq yog'u, mesela bo'lsa tutuv, gumbajiyu, shuning shaybirlar. Xalq bunda butun evrenda tugal o'ti. Kelib bosdim mashina bilan. Yor bo'yina tushib yetib bo'lmadi. Qo'ymaning bu yog'inda qoldi. Lekin shulayda yorga bek yaqin. Bunda kishi yo'q o'g'ay, bek tinish. Endi baliqchilar da qo'yadir ketib yo'qoldi, hali botdilar shunda. Shunga ko'ra uzoqlamay nitligini manalarga, dronlarga hamda yana tengdagi iskemiyaga o'tirib, eylana teradagi ko'rinishlarga ko'z solishni taqdim etaman. Mening nurli yuzlarimni qarar uchun ishtapi qo'yinglar. Men sizni mana bunda o'tirtib qo'yam hozir. Ham o'zim mana bunda o'tira turgan bo'laman. Shaytirib olamda, biroz iska ko'tartamayman. Tutorial sena. Shu ketdi. Biroz iskarak ko'tarilik. Kishi bilan ita qolsa, bunda hali tag'in bir plyusi bor, bunda hali trassa yanashi. Shunga ko'ra trassa biroz istimalli. Butunlay tinish yerlarda o'ta ayri eshitilar. Ham endi sezon oyidan yer kuchli bo'lganda, Durumbek qoti yo'l qilganda, shular yaxshiroq eshitilar. Mana bunda og'achlar ortida trassa. Shul teradan kirdim endi men burilib. Biz esa jamoat Qondirko'l degan ovul. Aning mana bunda plyajlari bor, aymi? Aning plyajlarına kiruv to'layli. Ham durustini aytganda bunda da kiruv to'layli bo'larga tegish edi. Sezon vaqtida bunda kishi ko'p bo'larga tegish. Ham endi Tilasakim kirdi shiqdi tugul. Oqshom bilan kirga rahmat. Mana bu o'tirovning ismi jamoat o'tirov.
Бу утрау турында хәтта легендаларда йөри кебек. Әйтерсеңләр монда аждаһа яши. Әйтерсеңләр анда бер кешенең дә аягы басмаган бер кашанда. Әйтерсеңләр анда кирергә дә ярамый. Әйткәнемчә аждаһа яшәгән аркасында кирү тыела. Киргән һәрбер кешене тотып шәйниләр. Формасы кызыклы, үзенчәлекле, озынча. Уртасында ылыслы агачлык, ян ягында гади яфраклы ахрысы. Монда менә су уртасында ниндидер кызыклы агачлык. Нәрсәдер бу? Агачлар тезелешеп киткән. Әйтерсеңләр күпер. Алай камера аша гына күренми, аңлап бетермим. Менә монда җәмәгать тау булырга тиеш. Нурлы тау дип күрдем харитадан. Бәлки иртәгә менә шунда да менеп төшәрбез әле. Монда да күренешләр ут булырга тиеш. Сез уңайына җәмәгать су чиста, хәтта төбе күренә. Кумы күренә хәтта. Су кергә ярыйсы гына шәп. Начар димәсем. Кайтык җәмәгать 25% калды. Дрон хәзер әнә тегеннән уң яктан килә. Һәм инде Булат, бусы да махсус синең өчен. Шулай килә, әйме? Арты белән барсаң уңайлырак инде теге идарәсе аңлаешлырак. Шулай китерәсең, әйме? Аның датчиклары алда, ягъни кулыңда китерсәң, ул үзеннән-үзе өскә күтәреләчәк. Бәрелмәс өчен. Шуңа күрә утыртсаң, кулыңны яки куеп торасың инде шулай иттереп, ул аны танып, үзе утыра башлый әкрен генә. Менә инде утырырга килә. Күрәсеңме, сизми кулны. Яки икенче вариант, утырганчы һавада килеш тотып аласың менә шулай иттереп. Һәм барасың. Вәт шул. Беренче варианты куркынычсызрак, дрон үзе утыра, ягъни син көтмәгәндә дә өскә китми, ләкин ул узак, бигрәк тә тиз генә китәсе булса, бу вариант бигәллән ябәдән түгел. Икенче вариант тотып алып кисәк кенә бару, ул күпкә тизләтә процессны. Һәм инде тоткарлык минималь. Бу беренчедән, әйме? Икенчедән, менә пульт, хәтта менә шулай да букшага бәреп тайырга була. Бер нинди телефоннарын алып, кисәгә тыгып, чыбыкларын булай иттереп урынына утыртып маташасы юк. Шунсы бик уңайлы. Менә шуңа алдым мин аны. Һәм беткән батареян шундук утыртам һәм зарядка куям. Җәмәгать сизеп торам, сезгә бик нык үтә аеры галәмәт, хикмәт, хайран кызык инде менә нәрсәләр алганым. Һәм инде машинада нәрсәләр барлыгы. Алгы яктан башласак, җәмәгать. Монда менә куртка. Куртканың өскелеше монда, аскелеше тиешле урынында. Бу MMDM'сның башына җиттем, бу шуп менә монда артка куярга кирәк аны. Ачкыч үз урынында, ләкин машина ара-бире ябыла калса, тәрәзәсен ачып куйдым. Бу машинаның шундый гадәте бар, качак ул бикләп куя ишекләрне. Һәм бүре кебек улап ятасың аннарысын. Ләкин шуңа карамастан тәрәзәләрне күтәрә торган функциясе юк. Алгы якта мультимедия җырлатырга, көйләтергә һәм видеолар акыртырга. Аның өстендә камералар, дроннар, телефоннар һәм шуның ишенә стәкелләр тупларга менә шундый зарядник кем әйтмешли. QS дигән әйме, бу Quick Charge дигәнне аңлатадыр инде. 3.0 3 ампер мыгайын белеп бетермим ансын. DC дигән бусы Direct Currency дигәнне аңлатадыр дип уйлыйм. Бу туры ток, ягъни алмаш түгел, переменка түгел. Алда монда бер нәрсә юк. Яшкышы, беренче стержка һәм менә бу сез уңайыннан җәмәгать бик уңайлы. Ошай тыгып куям да әйме, моны кушам. Телефонны менә шулай куям да, һәм инде тоташтырам менә шулай. Һәм инде шыбык озын булмагачтан кумаша уламый, хәтта монда көйләргә дә уңайлы, нормально. Һәм тагын бер топлагыч ара-бире бусы сафтан чыкса. Артта җәмәгать. Иң аста пакет, шуп пакеты. Монда шупка яки яндырабыз. Монда безнең җыен төшерү әсбаплары, монда дрон, пульт, заряднигы, бер аккумуляторы, монда камераның аккумуляторы, берәү, һәм инде монда яка микрофоны. Кабул итә торган камерада, берсе миндә, һәм берсе запас. Букшада җәмәгать. Носочки, платочки, трусики, плавочки дигән. Һәм инде багажник. Багажникта монда нәрсә генә юк, җәмәгать. Күптән кызыгып йөридем. Бүген сарманга кирип, термос алдым мин сиңа әйтим бер бабайдан. Бик мактады, үзем дә шуны кулланам дигән булды. Сатты инде кыскасы. Юмра алдым әле менә шундыйны. Өстәлнең җәймәсе кебек. Мыгайын миңа дисә, бу ватылмый кайтмас инде. Шунда таралып калыр инде ул бирәкая. Аннарысын шундый алюмин савыт алдым, юмры. Мин моны исәпләп торам, су салып, монда су кайнатып, менә монда юмрыга салып, шулай иттереп чәй эчәргә, имеш. Бусы инде мин сиңа әйтим, бусы ничә миллилитрдыр, кая язылгандыр бу. Бу махсус менә шуның өчен алынды. Күрдеңме? Капка чабып куйсаң да хәтта нормально кирип утырам мин сиңа әйтим. Һәм сез уңайыннан кара, менә моны күрәсеңме менә? Кара. Хикмәт түгел дигән инде. Шаныргам инде моңа. Шаңган булабыз инде ярар. Җыен вакытыяк, чәй эчәргә, бутка, мюсли, әзер чәй. Моны баулыдан кирип алдым. Сөт. Шулай ук баулыдан. Кем әйтмешли, чәйгә сөт салмасаң
тотарлығыңда шик бар дегендей. Банан бір күнге жетсе ярайынды бұл. Ипи, мына мындай формадағы ипини көрген жоқ менің. Етесіліне баржының алды кебек, мына шынды ярым түгерек. Совет Союзынан қалған формалар кебегенді бұл. Шикер, әменде әлі нәрсе беріп жіберділер. Несі екен бұл? Дер таблетка қашаған тышқана болмасын. Мында жәмәғат газ, 2 газ жандырғыш плите, су юынырға, компрессор, машина тәгірмәші тұтырырға, домкрат. Бұл орындық, жиылатырған БСС ішетірған су бір күнге жетешек душ көрмесең. Әменде бүтін мына бұл саяхатның, бүтін мына бұл талпынышларының, әйме ұмтылышларының иған әшесі гүл жеміш су, әмесен айтайым. Табылды, мақсус сақлап тұттым, бір күн шаурмаларға барған ек, шыннан тұтып шықтым, мен сен айтайым. Формасы да қызықлы, башын тие тұрған, мақсус. Әке яр бойына түшіп, әке әнәтігінде эскемияге отырып, әке әнәтігінде отырып, мұны шешек біз жамағат. Йолаларны өтейбіз тағын. Шул жамағат, бірнінде де юқы қопшықлар алып тұрмадым. Есеп бойынша қонуын машинада қонам. Шундық машинаны үрге қаратып қойдым. Тауы тегінде үске таба мініп кете, машинада мен ашлайрақ тұрайынды, үске қарап. Ашлайып тұрайымы? Әм, алға орындығын түшіріп қойғаш, мен ашлайып тұрайымы? Аның үсті мен ашлай қалқыбырақ тұра дегендей. Ләкин машинаның алды да шулай үсті қалқып тұрғанға көре, ғымым ауышлық нолләшә имеш. Бұ башыда тұрпайған, бұ башыда көтәрілген, тип-тегес горизонт тұтыла тұрған бұла енді. Бақшасында бір нәрсе қыстырасың да, ғырлы ұйықлайсың. Нә, ойлап тұрам әлі, бәлкім әйтем, біраз утын жиып, ұшақ яғырған екен. Шыңа әлі күн яқты да, көз көргенде, біраз утындар әзірлеп қойырмын деп ойлайм. Енді түнге таба, біраз жылыныр үшін болса да, ұшақ яғырбыз деп ойлайм. Перекус таксисті чек болашақ мұнда. Ошай тұрған болабыз. Шпрот, шексіз. Әйткенімше идеал кіріп отыра. Шейсіз болмай. Әзір шей. Көресім қатта қойнатасы да yok. Ипи, әменде сүт. Еңілік тәпәйлерін тегізлеп қоябыз. Біраз кеңейтік. Газын тұташтырға бір қол білен оңайсызырақ. Тұташты кебек. Қабынды бұғайын. Шундук. Мұнда үстел селкеніп тұра, лықылдап, көрінмейінді, үстілкінәйінді, суға қарасаң, сезіле. Кем әйтмірші жәмәғат, әлфият ойсын. Нормалек. Бір гіне фияска, шейні шындық қойнатып ясап қойдым, инде суыны бітті дейерлік. Сүт салырлық түгіл. Башта бұсын ясап, ондан соң шей қойнатасы болған. Мұны есепке алабыз екінші жылы. Шпыртны да шап қарайық. Топчик, оштан қатқанда нәрсе да ярай. Мош. Олды жабағат ошадан іштім. Шуға көре қәрі яр бойына түшөбіз де. Манзараларға сұқпанып тұрашақпыз. Демек, әзірге вазифа, мына бұл әдәм күлкісі шақлы утыннан, утын дейіп ұзайны мұны, шытырманлық. Мына мұнда біраз, бір-екі бұтақ, бір 5 минут янарлық болса да ұшақ ясау. Жері біраз үләнлі әймі, ләкин үләні юыш. Әменде үләнгіне түгел, мына бұлары да юп юыш ши. Әләні янып кетуіне үміт та yok дегендей. Ләкин маташып қарырға бола. Тек жемәғәт. Ұшақ әзір, өзіне көре. Ұшайттырып үйіп қойдым. Утынлары шиінде, сөзде yok. Ләкин мен әдесе янар деп ойлайм, мен проблем болмас деп ойлайм. Ушақны дұрыс әзірләсәң янайын ол ғадәтті. Ала янмай қалғаны жоқ. Нормально, еткенімше. Хәтті қызу. Бірден бір әйбірсе, мен бұл утындарны қар түнне жейіп үрдім. Яна еткенімше күндіз жерғай. Күндіз нектір ирендірді. Мәйтем ярарайны ушақ яғып тұрмам. Керек мәс мәйтем. Yok, керекті. Тәки. Керекті деп енді жәмәғат. Утын жия-жия. Әйткенімше жылынды бітті мен керегі шулшақлығын айынан. Алай, утын яғыра яратам мен, мүмкінлік ұса яғам дегенде. Нұл ғадәтті шул
кереккенде ягыла инде ул. Шашлык пешергәндә күптән ясаган юк инде шашлыкны. Кайткач бәлки ясарбыз әле. Күршеләрне ислап. Алайсалар отнасаң шушка кыздыраннар. Бездә берәр халал үгез ите яндырсак. Хәзер ничә градустыр җәмәгать белмим, әйтә алмыйм ансын. Шома белән бер 10 мыгай. Ләкин төнгелеккә ул тагында күбрәк төшә инде. Шулай учакка аякларны бераз терәп җылытсам, табанга ут капмаса, шуның белән канәгать дигәндәй. Бүген безнең 15 апрель, сишәмбе. Мин бүген эшләргә тиешем. Начальникның планы буенча. Ләкин чираттан тыш ял алдым да сыдырдым әле мин. Дөресен әйткәндә, походларга әллә ни исем китми минем. Саташып, тилереп, походларда йөргә яратучы кеше түгел. Ләкин шунда елына берничә тапкыр барсаң ярый инде. Кызык. Телефонның 30% заряды калды. Тагын бер 10% бетер дип уйлыйм. Мин ятканчы, төнне чыкканчы тагын бер 5%. Шуңа күрә иртәнгә бер 15% заряд калыр дип уйлыйм. Иртән нурлы тауга менә бездә Алла теләсә, бераз контент ясыйбыз да. Аннарысын план буенча иртәгә Уфага барып әйләнеп кайтырга исәп. Әле Уфаның үзендә кая барыргасын белмим, дөресен әйткәндә. Карар әйберләре булырга тиеш. Ким дигәндә Салават Юлаев һәйкәле булырга тиеш анда. Яр буе һәм инде иң мөһиме кафе. План шундыйрак. Ушак сүнде диярлек, күмерләре генә калды.